twohereza ihembe umuntu wakwibye akakugarurira ibintu yagutwaye niyo byaba bimaze igihe kinini. Twohereza ihembe umwanzi wawe cyangwa se uwaguhemukiye akaza akagusaba imbabazi. Twohereza ihembe rigafata umujura, rigafata umucuraguzi, rigafata umurozi, rigafata umwanzi wawe n'ibyibwe bikagaruka. Twohereza ihembe rikavura ibintu by'ibitegano n'ibintu by'ibirozi n'ibintu by'ibihembe baguterereje, iri hembe rikabivura bigakira. Waba warazengurutse amahanga wifuza bikanga, nyamuneka bene data ntago mukeneye kujya ahandi hantu ngo babahende. Mugane umuvuzi gakondo uvura bigakunda, avura inyatsi, ababuze abagabo, ingo zidasobanutse, ukunda nta gukunda muze abahuze, business byaranze muze abigorore, baguterereje ihembe vayo aritumure. Abafitiye imiti ivura indwara zikurikira: umuti w'amavangingo ku badamu, gutera akabariro, gukuza igitsina, kwikinisha. Tuvura uburemba, ubugumba, tuvura amarozi, amategano, amahuherano, amaryano. Dutanga umuti utuma uhurwa inzoga n'itabi. Si nibyo gusa, tubafitiye imiti ivura amibe, diabete, kanseri. Tuvura indwara z'uruhu, izo mu nda, iz'ubuhumekero. Akarusho ku gitsina gore tubafitiye umuti wo guca imyeyo, umuti w'ubucuruzi, umuti w'urukundo, umuti ugaruye ibyibwe. Dutanga uruhereko, umuti wo gutera akabariro ku bagabo. Tubafitiye umuti ukuza igitsina, dutanga umuti ugahurwa kwikinisha. Tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga. Tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini. Twatanze promosiyo ku mafaranga ibihumbi 5 gisuzumiro ugacyura n'umuti. Nimero zacu 0793577995.